Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding nga. Anya tiramitang tanyak! Ikag madlaw. Ala, pag nakakinggan natin, tika palyok. Tarasam, paltukan ka na, kikis ka. Kanugam damtiyak parayat. Mapantay kay Gloria. Tiramitang tanyak ditoy! Kalutan ditoy! Nagpupuskol tiruruot ditoy! Noy deket na payak iti kalikagumgukan ka. Saan itan? Anya! Saan? Hindi nagpagaramitan iti dakas! Saan? Moy ka. Saan? Amayatan ka! Awan makalikan ka. Ipatan na! Nawa na rin iti pot. Kukuha ka itan. Kukuha kan. Nagsayat na ito'y akong daway karisabong. Nagunod ka madlangan. Panapusan ako niyang gamit. Ikatamon kain galit mo iti makan sa kakalaan mo. Saan? Ulit-ulit at dinaramid ko kan ka. Kalpasan na. Patayin ka lang. Iti kasta. Awanan ti parikot. Ita. Iti nagkalangan dita bakras. Makamukan magbiag ka pa'y unusan. Napukaw na tipot na. Itan. Nagsumpi ako ni Dimension. Nalpas matlangan ti planok. Salbag dahi niya karisabong. Amok ko matlangan di nakayat. Iswakas kailangan tinaramid ko. Matay man ka nagbiag. Awanan bibiyang ko. Nagmalmalam ka nga awan, tuan. Napnapanam. Nagsubli ka dagos, idirimuarak idagsapa. Ngayon iti pa nagsublik, awan ka matan. Ita ka lang, asumampa. Kwabas. Oh, nakaragragsak ka. Nalpasan, boss. Inatiw kan. Anya nga inatiw. Awanan ane karisabong. Nalpasan. Nalpasan, boss. Anya? Agdiretso tapay lang iti kalapaw ko. Agpalabas tayo jay iti rabi. Wan manong. Agdamit kit ni maka ni jay. Wen mabalin ang maluto. Agluto talangin. Sige. Ano dito ay? Ijay pantang makanson. Umeka! Ayan day dyan nagtimak. Medyo nasipnat manang. Kan saan una ang nasilag ti bulan. Iso ang nasipnat. Ha? Babae. Nakailat iti daga. Kitaan ka mga sang. Asino ka? Tulungan ka. Siya po ni Ami. Ami? Siya po ni Ami. Tiyawan ng bayan. Ah! Landon!
Ayop na! Dagos da talaga mag-ansal! Lando, Di dala nasal ko niya ni. Balsak ida! huston Lando. Huston! Nasikasatan niya mi. Aginan. Rumuarak mano. Papanam, Mapanak iti mansyon. Sarakak da jatungan. Balsak iti naramid na kanyami. saan ka rumor? Agkalma ka lang, Lando. Dangiti anak ti demonyo. Asikashun takit din yami. Paginanaan tan ang bag. Kat isurot tan ijay kota. Abay nga ta. Tengah terabiin. Ngam awan pailaan ni Ami. Wah, lapan ang nangatan. Ito lang ang mapasamak ti kastoy ah. Amin apapanan na, kat ipakada na kanyak. Numan agdak iti kataltalunan. Mapanlag ta ijay. Tapno sarakan na kat agpakada. Angam, apay itan, adi nagpakada. Sana si Mangpot ni Ami idirabi. Madanagan ha. Saka matela. Agda nagkaladagos. Amang ano na pa nagpasyar. Kadagiti ayan ti gagayam na. Awan ti amok agayam ni Ami diti asyenda. Ha? Tasaan mo't armurumar. Gapot adalakat nga rudlik-liklikan na sipod pay. Anya? Pampanunutak pagit din. Nga adada ka sa napasamak tan ko na. Awan mat nga taila. Igni, makamu ka dito ya. Ag-spray kayo ana imbag ka dagiti mangga. Oo nila. Agsubliak iti pagnanaudan ni. Kitaak ni Ami. Bart, kumusta tinapanam? Nagbayadan dayjay adon? Well, madam, imot konti kwarta. Nasaya at launaya. Ininutan amadispos amin a marihuana. Talaga mat, madam. Nadalos, titignay ko. Iswat di kay madanagan. Alahiyag mo ti kwarta. Kat di kayag danat. Yawat kun tumat lang ti para kabakit ko. Boss. Kwarta manan. Takwar. Kwartuan, kwarta manen. Boss. Kamarta. Nagsugal. Loko, Na. saan na mabalin? Pinasardan pa lang ni senyor ti sugal. Di na kaya't nga dag susugal ita. Maawatan? Limad mati. Panagsusugal tayo Bueno, ipakada tadeta kini madam. No lakit di takaduwatan ni madam. Awan parikot. Saan aparikot day ta pa nagsugal tayo? Kapatalimod man. Sana madlaw nga dagayam agsusugal iti balay ti maysa nga amiga. Sa bagay, amok day ta madam. Dakal mati balay day ti agayom ko. Isu nga ado mati agsusugal itya. Madam, agsugal ka kadimat. Natural! Agsugal! Amumat aday katiliwliwa. Ti agsugal. Madam. Binulangan ti kwarta tayo. Siya ti makisugal. Anya? Sigurado. Mabakan tumot lang, madam. Sayang ti kwarta. Anya? Tatlo siya ti makisugal. Sigurado ang mga bak. Mapadok ti kwarta tayo. Tanya ti pagkunkunam iti bagintungan. Nalalaing ka ngam iti siya. Ay, wala, madam. Tungan, aguli magkaditan. Sige, Bart. Partakam, yag maneho. Manon nga aldaw, adi si Mangpot ni Ami. Talaga madandanagan akong kankwana. Mapasamak ka rimot kankwana, tinapasamak ka ni Victor. Ano sa dinuladitan ti pangsapsapulak kankwana? Diyos ko, tarabayam ni Ami.
Awan ko matidakas, ana pasamag kan pana. Lando, saan mo pampanawan ni Ami? Bantayam. Uwan mga ansong. Ang mga nyo ti panunutan ng aramidan. Masapul nga dakalat ta iti abay na. Iawat mo, nuan niya ti kasapulan na. Uwan mga ansong. Asikaswam. Gaputaado ti garumyad na. Nasaniit pa'y ladag ijay. Innak mga lakadag iti bulbulong, amabalin apangagas taken kwa na. Ami, ano kaya't mo tagsukat iti kawas mo? Agsukat ka lang ta. Ada pagsukatan dito eh. Inyag ti kapadam mo't la babae dito kuta. Ano mabisin ka? Ibagam lang ta. Ami. Awanan ti Sir Serpil. Awanan. Jack pala na tayo. Hindi pa nangitinag na kanya kiti bakras. Jakon kalikag ko manjagpiyaga. Saan? Kaya't kunti matay. Di ka agsarita iti kasta. Nadadahalan ti biyag ko. Ha? Kaya't kunti matay. Igni, wala talaga ni Ami. Talaga saan na si Mang Sangpet. Anya? Sinapol ko iti amok amabalin na pagturungan. Ngamawan mo. Ay sus! Napananangarutan nga ira. Awan nga ruwan. Anyamat tanan. Apay at inaimpakada kanyak ti papanan na. Manungal daw na di si Mang Pet. Binaybayan naman kan ti panaganal na. Ila! Amangan mat mo ko. No, dadaga siya napasama ka pa na. Amangan mo pinatay da. Anya? Amangan mo kasta nagpaisaw. Diyos ko, saan ko mamata? Saan ko ma? Dito'y Igni. Dito'y tasakulan ni Ena. Amangan wada dito'y. Amangan din tinagdamot kit dito bangkay na dito na disuor. Ha? Sa pulang taan na imbag. Tulungan na Igni. Awo nila. Dito'y nga tatinang patayan da kan kwa na. Sinapol tamatan. Ang namawat man. Kat amangan no dito tinangipanan da kan kwa na. Ha? Kas kami Victor ini. Dito titandan-didan ang patayan kan kwa na. Kat amangan no dito damat a pinatay ni Ami. Ela, taon mo tayo makita dito ya pakatlawan ta ko ma. Dito ya pinatay da ni Ami. Malaksit ano yung tinag dati bangkay na iti dito adisor. At dito dakalakarayan dito baba tungtumpaw. Anya. Mapanta dito baba. Kanyang kasanungay. Awan mo iti makita ka dala na mabalin ka pagnaan. Kasano ka makadanan dito baba ka yan. Pangaasim. Mangkita ka iti mabalintapag na Igni. Masapo lang makadanan ta dito baba. Sige ila. Padasa iti mga sapol iti mabalinta pagnana bumaba dito karayan. Sapay nagnatumot ko na dito ayan ta disor. Nagturong iti karayan. Igni. Gusto dito na pa nagsangsangit mo ila. Sige, mapantan. Sumurutakkan ka. Mangsapon tayo kapag nata bumaba dito karayan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan, Igni. Talagang awan ti mabalintapag naan. Kasano nga ta makadanon ta iti karayan. Anya nga tanong magnatan iti kalsada. Manglikaw ta na. Isumot lang ang tiyan mo ka mauda pamuspusan. Ano usan ta na magna iti kalsada, ela. Lanong iti mangitaray ka ni Rina. Kat iyag mili kay kutahan eh. Anya? Isaw din mabaka na iti daydagon daway.
Kaya't ni Mang Ansong agparikot ko madad doon niya Anita iti panangitalaw mi kumakan ni Rina. Ngayon, kastoy mo ito tinapasamakan ka. Lando, awanan ni Rina. Napanan iti Amerika. Iso asaan kayo nga agbaligi iti kayat yo ang mapasama. Nagsubligaya man ni Amerika. Nasinipat ni Rina. Iso at diyo iraman. Ay, Nadadailan ti piyak ko. Saan kon ama tungpal ti arapa ako? Tiga po iti daytoy anapasama kanya. Rina mas nakdayjay a rapist. Kalpasan na. Pinarigat na ko na. Aging ganap po ko ti puot ko. Inulit-ulit na ti kayat na kanya. Demonyo dayjay at tao! Demonyo! Ingkarigatak iti pisimang at iti ayan kabakras. Kat pagyamanak na kinabalag. Ang bayad ito dayjay a rapist. Bansag! Bansag! ay. Kumusta ang tirik naman? Kabala akong mga ansong. Agyaman na kada kayo. Naawan kayo kanilang doan ang tulong kanya. Itiray di akong daway. Jak amon na niya tinapasama kanya. Di minam naman na masarakan da kay tiday jadiso kami. Gapuwanan iti takas at tao. Anya ti pampanunutom itang aramidan. Jak kayatan ti agsubli di asyenda. Anya? Jak kayatan ti agsubli ijay, mang anso. Mabalin ka di nga agtali na utaklatan ditoy. Wala, ami. Nasaya at launay dayta ka panunod ko. No kasta, dito'y abanda ti pagnaanta, igni. Oh, bumapatay ti dayta. Dalan nga, turong dita. Karayan dita baba. Dayta karayan. Kasilpaw tayo karayan na pagtinagan ti danom iti disori dyan nga to. O sige, bumabata nga Rudel. Makabannog, igni. Agi na natabiit. Sige. Iti panang sursurot ta iti dayta karayan. Awan mo ti nakita ta bangkay. Ano, kawas na lang ko mga nayanod. Uwan nga ron. Sapay ko mata si bibiyag pa ni Ami. Nupay saan asigurado ang masarakan ta dito eh. Sige. Ituloy talap ta tagsapol. Igni. Tuhan, agsat ta. Sakbay, maturog ta. Awan basa. Mayat, boss. Tuhan. Nangitin nagam iti dayjay ababay. Ha? Tay karisabong. Saan mo nabaliksan? Nangitin nagam. Ako iti nangitin na ganta iti barito, boss. Aniya? Malagip ko dayjay abarito. Natay nga ta? Wano, si bibiyang pailangan. Natay siguron, boss. Nalapit nga yung kalidan. Gati karisabong. Natay nga tamat, Tuman. Kagambaw. Si bibiyag man wano saan, nawan bibiyang ko. Kasanon no si bibiyag, kat agipulong. Nang runa, tamo na si katinang ramaskan kwa na. Boss. Tinasayat, mapantay dya asyan na itong bigat. Agpaliw ta. Ha? Agpaliw ta, Tuman. Takwatan ta, noan niya tinapasamak kinit ami. No si bibiyag pay, weno natayan. Pusar tutunggal barangay. Mayor, agapi kayo pa Agya mo nak. Nagano na kita apipirma. Lupay kasta.
ipamuspusak nga ipaayan iti tunggal budget, iti tunggal proposal. Kadwa nasing-asing da ti pan nakasemento ti dalanda. Sige, pagkat amin lagi na. Tuan, saan ka dia dito'y abakas? Tinangitin na ganta idi, iti day di abarito. Wan, boss. Kat dito'y mat, tinangitin na gam, iti day jay nga ani. Wan, boss. Ngam awan mo't makita tabang kay di tabaka. No, te barito, nabayagan tayo jay. Amangan no, pinagbibinggawan ng dagiti ayot ti bangkay na. Kat ni ani. Hindi ka mo, boss. Awan mo tayo. Siguro, si bibiyag pa lang. Kat, nayaon na ti bagay na iti dahito abakras. Laglag kang tumat nga mintungan. Parikot ti araramidam. Kasanon no si bibiyag pa ni ami. Pakaisasarakam tinaramid mo. Amom ka di, apakatayam day tangay na ramid mo. Iti ka nito amamuan da ito ni senyor. Sigurado, madusa ka. Ta siyempre, di na kaya ti matatal. Si kakit din napasurot na ti agaramid iti kinagtagas. Laglagi pa, may san a mayor ni senyor. Matatal. Dayjay ni Ella, remuar iti pagnanardanda. Asit gamon, boss. Wan, kumusta, Ella? Anya ti basapul no? Mabaling ka di. Yalaan na kami iti mainom. Saan kayo amasango? Sapsapulak ni Ami. Gaputasan pa'y anagaw-awid. Talapay. Nudyak masarakan. Sigurado, pinagaram ni danda iti dagas. Anya? Nabayagan nga da gusto amang rames kan ko anabart. Amang ano rin namasdan. Kat amukon no asino. Iti kan nito adyak masapulan ni Ami. Amukon no anya tinapasamakan ko ana. Sigurado, rinamas dakat pinapaydan. Sino kumati mang ramas kinukuha na? Abay, adda ka din kaayan-ayat na. Adda tao anabayagan akayat na aramasan ni Ami. Kat amok day ta at tao. Kat kas itinakunak. Itikan ito adjakon makita ni Ami. Awanan ti sabali a pabasulag no di dayjay at tao. Kat ipasiguradok. Paibalod ko. Anya? Napigsak iti mayor daytoy nga ini. Iso a posible a mabalod day ta tao. Anagaramid iti dakas kani Ami. Dita kayo an. Tuan, masidag ka dito'y. Abay. Makitam ti bunga tinaramid mo. Salbag ka. Awan mo tamanagtek na asyak tinang... Di mo balaksan pa tinaramid mo salbag ka. Ang mga nuot na makangat. Boss. Ala, nagsublitan ni Jamanchon. Nakaikit din ako nilan to. Kumapang ako ni kadakayo dito bantay. Ano kahit masawan? Kanunungak ti motibuyo apa nagipalas. Ano? Patayak day jay a rapist. Kunanay di tatang ko idisibibiyat pa'y. Dakas ti agipalas. Pwede na ti kunana. Ngam saan ang mabalin adyak agibalas. Pumatayak mo. Patayak day jay a rapist. Parigatag iti husto. Sakbay a patayak. Iparik na tin inok asakit. Sakbay a patayak. Ano? Huwan landa. Pwede na gayam ti kunan mo.
Nasken abal sandag iti kasken kuana addakas. Kat ipabustoy mon kanyak dayjay a tao. Tasyak timang patay ken kuana. Dando, Loita, saan tayo mabalin asumalo kayo? Nuwata kasapulan dito kota. Siya, kenda giti daddo makakadua tayo ti kadwak asumalog ama panagkatang. Mang Ansong. Saan tayo ngay tati panawan asumalog ni Ani? Isu ama sapula bantayang. Uwan, Mang Ansong. Amok tirig nana. Ano mabalin kahit? Itan ti panagibalas na. Ngem sana maala day ta iti dinadarasudos. Day dati kanayon kung ibagbaga ka na kayo. At da tiyempo, ti anya manabanag. Mawatak, Mang Ansong. Nangad ko ti imbagang Mang Ansong. Ami, Apay! Apay amasapol nga itantan ti panagibalas! Apay! Gapo ka ti kasaan ada kayo pinakapasamakan ti gastoy! Gapo ka saan ada kayo pinaramat! Ti pinagpahigat na! Kalpasan na! Intinag tayo ti magrat! Ami, Ami. Ano ti serbiyo nga tanitol? Apay ating kayang tignan! Ano lang at kararamitin nyo? agkalma ka lang, Ami. Kasi ito at da tiyempo ti panagibalas tayo. Iso apagkalmaan pa lang din na. Dumtong tigal mo. Ang mapalis mo na iya tao. Saan tayo tanawan namin? Pagkalmaan mo. Kalpasan mo. Agsarita ta, anay mag. Bumaba kami kininanding. Hinggang bumatang iti suplay tayo. Di mo baybayan niya, Ami. Pudno nagsarita kami. Ngam di tayo lataan mo, noon niya ti pampanunutan niya. Uwan, Mang Ansong. Ang mga numarabyan kami. Makaamo kayo pa lang dito'y kota. Uwan, Mang Ansong. Day, kaslad da tao di takalapaw day di marina. Asino nga ka? Asino ti tao di ta? Nana Sela. Ella, sakamat balasan ko. Nana, kumusta kayo? Nasaya at mat balasan ko. Aguray ka. Apayakas na nagsangsangit ka. Lumtag dagiti matam. Nana, ni Ami, mapagpukaw. Saan na si Mang Samuel? Sumalo ka. Inak patayan day chay ang rapist. Ipamuspusak ti panakatay na. Balsak. Itan ti panagibalas ko kankwana. Agawa ak ti sumalo ka. Tapno dinak maabutan ni Lando. Sigurado asa pulan nagdayjay. Iti kanito ang makita na nga awanak iti kalapaw. Nakadwa! Nakita yun ni Ani? Nagtulong ni Joy! Urat mo, adarami din na iyawan daw. Anya? Apay nawan pa'y? Oh, tsaka mo lang daw. Sana mabalin. Naglibas lakit eh. Kabakamot niya, Ami. Sana mabalin na sumalog. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahil titidanan mo pasama ko. Surotak na ito eh. Balsak dahil siya ang rapist. Makam mo dito nuan niya pinapasama ka niya. Pinas ka na. Mapatay ko. Nilang to. Agawa ako ito maray. Ami! Mabitan! Mataytan. Nakamakam na po. Mabitan! Nilang to. Timbatan na. Ami! Dungog ka! Escort ko na ni Mang Ansong. Saan ka nga darasudos? Pangasin, Ami. Sikat imaysag mga iti pampanunutan. Kumaitan. Magsublitan ni Jekota. Pangasin, Ami.
Diyak kaya't nga dada ka sa mapasamakan ka. Talaga saan min ama sa pulan ni Ami. Diyos ko, hindi mo ko mabaybayan ni Ami. Anya nga tati kaya't asawan ti panagpukaw na. Naulit manen da ito'y apagtang. Imo na napasamak ka ni Victor. Sa ita, nibat Ami. Naimbag ni Victor, ta si bibiyag tay. Hindi nga ta Ami. Talagang agdandanagak aging kaadyak maamuan no anya tinapasamak kan ko na. Antoy, uminom ka ito dyan naman. Sigurado amawaw ka. Pag-iaman ako. Pangasi, mami. Di mo ulitin taglibas. Ipagpagapon ko makanyak. Amin tayo tiday to'y akuta. May sa timotibo tayo. Tipanggap tayo. Kagibalas. Kas ko na ni mga ansong adada ulo tayo dito eh. Sana mahaladay tayo ti dinursak. At dantugon daw ay amabalas tayo da. Pasensyakan lang to. Ikarik. Saan ako nag-iibas? Aglaman na kami. Awan tidak kasama pasamakan ka dito eh. Dapat tapasid ana sa simpot ti kakadwa tayo dito kuta. Yan to. Hindi kahit nga dada kasama pasamakan ka iti panagdarasodos mo. Ayan nga tadadya ka rin sabong, boss. Hapay ngawan matad. Nagaramid ka iti pariko, tungan. Nasino nga tatidakda ka mata nila. Una na nga muna, no asino tinangaramid itidakas ka niyami. Natural na si ka, salbag ka. Anya? Tasaan mo't anlimod kadakwada, tinaramid mo idi kini Ami. Tidamdani pa ng ramas mo kinkwana. Kwa. Kat ita, iti kanito asana sumangpot ni Ami iti pagnanadanda. Agipulungan ni Ella kini senyor. Anya? Kat sigurado, dakas katungan. Taramidon amin ni Ella ti pamuspusan, tapno matodas ka. Kat siyempre, gapo ta mayor itan ni senyor, di na kaya ti madadal. Iso apa ibalod na kamatan. Anya? Iso asaganaam da ita, tungan. Itulog Noras kan apatayak nila. Aramidag. Anya? Ato'y ako. Agmerienda tayo itinaling ta kamuti. Ken agdamit ton kape. Manipod itin nakirog abagas. Ay naapo, talaga nalain ka. Amon pa yun timang serbi kanya. Winapong. Nakita kayo ngamin anak katugaw dito'y paraangan. Iso analagip ko timangyag iti merienda yo. Alangaron apo, agtugaw ka tagsangot ang agmerienda. Apong, anya ti pampanunutam? Ha? Ay awan apo. Ay, kunak no adda? Ngamin, kasla adda pampanunutam. Kwa, pampanunutat nga mentay balasang agayam ko ijay asyenda. Agparparikot apo. Kasta ka di apong? Pon apo, mapukpukaw nga mentay imbilang naakabsat. Saan ka no asimang sangpet? Isungag parikot. Ay? Iso ti pampanunutek apo. Tamaasyanak iti dayjay agayim ko. Nasingpot ngamin kan man nakaawat. Saan laaday ka? Kasla awanan sabsabali kada kami. Taimbilang kumutan akas anak.
Kumusta ni Ami, Lando? Nasayaat mo itong mga song. Nagkaryasanan naglibas. Nasayaat. Ket, nangan ka di magten. Uwan man napakan ko matay. Kanya nataintad ko na loob mapapaya. Nasayaat nga rin mo kasta. Magagaran namin nga gibalas manong. Di mo liplipatan na palagipan. At danto tiyempo ti panagibalas. Uwan manong. Ada ko maibagas, mga ansong. Oh, Ami, anya dita? Surata ko man ni Auntie Ella. Sigurado nga gindi ita. Agdandanag day dyan. Amok asin nagsapol na. Among day talando. Kasaan matasab sa balin ni Auntie Ella kin ka. Ano? Pangaasin mga ansong. Surata ko man ni Auntie Ella. Ipakaamok ana sa niya ati kasasaad ko. Sige, Ami. Agsurat ka. Sa akong timangipan kang kuana. Talagang awanan ti amok apagsapulan ka ni Amo. Sapay kumata na saya ti kasasaan na. Yad adayong kumadyos ko adakas tinapagkang na. Adag tuk-tuk-tuk. Sino nga taday ta? Sino ka? Siyak ni Ansong. Ti kadua dalando ijay kota. Paunagan na kuma. Tada na patag na ibagat. Nasaya at ti kasasaad ko, Auntie Ella. Dinak pakadanagan. Addaak ita dito'y kuta dalando. Di kay kuma agdandanag kanyak. Ket sila lagi paklata kada kayo. Addanto aldaw asarungkaran kayo. Ngem saan pay nga ita. Tikwentas ko. Pangaasim taalaem ket ited mo ken limang ansong. Adda iti pangik-ikak iti kawes ko. Diyo baybayan ti salunat yo anti. To'y mangipat-patag kada kayo. Ella. Ansong. Itian niya agapo anak ikapang kada kayo ni Ami. Sana siyak ti mangibagay iti dayta. Isuntun ti mangisalay sa iti napasamag na. Basta ti makunak. Nasaya at ti kasasaad na ijay kuta. Saan lang iso ti babae ijay kuta? At dadwa akadwa na ijay. Anya. Agam kasanun ti panagadal na. Saan ka di amasayangan? Ansong. Kaya't ko makasarita ni Ami. Apay asaan nga iso ti imay. Takasarita kumaan na imbag. Saan na mabalin na baybayan na ti panagadal na? Adda arapaap na akayat na atun-uyan, Ansong. Addan tukon daway asumalog ni Ami. Ket agsarita kayo. Ngumno ita. Saan tayo mabalin? Ala, ingkalaan ng dagiti banag akayat mong itid kan kuana. Aguraya. Angam. Sumang atak matla ita arabi Ella. Isungay sagana mon dagiti kasapulan ni Ami. Ita arabi. Nakpatayan nila. Ha! Di pa subunak na ijay. Sana siya tinalabarin na tawan gaway na kanya. Patayak langan tapno awanan ti parikot. Sana kung nagkabalyaw. Magnakaging gaya sinda. Hindi kasta awan ti makadlaw kanyak dito'y mansyon arumwara. Ansong. Adda amin iti daytoy abag dagiti kasapulan ni Ami. Nasayaat. Sumang atak ita matlaang. Saan? Adda makan analuto. Mangan ka pa'y sakbay asumangat ka. Ket kabayatan ti panangan mo. Agsarsarita ta. Sige Ella. Agyamanak no pa kaninnak. Mangan ka. Tapno adda pamigsam asumangat ka.
Boss Bart, ano mo rin mansion? Ita, mapatay ko na dyan nga ila. Sigurado, nakaturo ganda dyan babae. Kahit saan to makadlaw, no sumre ka, iti pagnanaedan na. Amin kami nga day kuta. Panagibalas ti panggap mi. Anya. Nagduduma kinadakas ti napasamak iti tunggal may sa kada kami. Kaya't mi ti agibalas. May sa ti aking gapuanan amin kadag ito eh. Awan sa bali. No saan adag iti tao, akaturayan iti daytoy adiso. Narigat na kalabanin. Gaputa, magatang da ti hostisya. Ansong. Pulos ngawan kabalan. Iso na panunot ko nga umungan dagiti daddo maapadak ana biktima. Tasangsang kamay sa kamin to abumales. Anya? No ita, awan pa'y gaway mi. Ngam dumteng to ti kanito, Ella. Dumteng to. Diyos ko. Anya ka din dahi ito yung mapaspasamak. Ella. Agan anat ka dito, ha? Ansong. Kat di kag danag. Ta sana mabaybayan ni Ami Jekuta. At danilan do'y jay. Ngay so ti kanayon amang bambantay kan kuana. Sige. Kat di ko mabaybayan ida. Wen, di kag danag. Numabalin. Saan kayo kumaapo at patay, Ansong? Pangasiyo. Di yu ikabil ti hostisya iti imayo. Sige. Liklikan mi day ta abanag. Aging gay ti maliklikan mi. Ngam mo kasapulan nga aramitan mi. Aramitan mo. Parangan dahil sarkat ti pagnanaedan da kat gibuhos akong tibyak na. Boss Bart, ada ka ditoy. Sinursur tatungan. Anya? Temom, di kan siputan. Amok ti planom. Sige, padasang naramitan, tasikati patayan. Anya? Agsublitan, ijay mansyon. Awanan na kitito ang lalaki. Pimanaw tan. Anya nga ti panggap da kaniela. Nas kan amaamuan da ito ini Ella. Itiruruar ko dito'y pagnanayadan nyo. At danadlaw ko ang lalaking agturong dito'y. Iso naglamang nga kadagos. Kat pinaliw ko noon niya ti aramidan na. Nagtakdar iti parangan nyo. Pagamuan, tadimtang ti may sapay lalaki. Iti panagsarita na. Kasla di da nagkinawatan. Ket, pimanaw damat lang. Anya? Sino nga tadagitsay? Kan anya ti gagarada, taapay nga addada dito'y iti kastoy nga oras ti rabi. Amangan mo't no dakas da gijay a tao. Ket addadakas apanggapdakin ka. Anya? Sanak pa aso mga ti Jakuta ita. Tamangan no agsubli da gijay. Ket anya pa'y ti aramidan dakin ka. Intong parbangon lang ti panagsublik i Jakuta. Tapno mabantayan ka, Ella. Sige, Tongan. Agsepta. Wen, boss. Agsepta. Kabayatan ti panagsarsarita na. Sige, boss. Kaya't kamanen apalagipan, Tongan. Iti kanito adakas ti mapasama kini Ella. Gudasak mat ti biyag mo. Boss. Di mo dadaalan ti panagkadwata, Tongan. Kasanon, no, gipulong ni ilakan ni senyor. Ket anya ti aramidan ni senyor kanyak. Basta saan ka nga agaramid iti dakas kontra kini Ella. Ta iti kanito ang pinatay mo. Siyak amis mo, timbang patay ka ka. Parbangon ni Ella. Orasan tapno sumangata. Ansong,
Agan-anad ka ditoy. Ang mga no niya ti plano kan kada gija lalaki. Ang mga no pagaramidan da kay tidakas. Ang mga no agsubli da iti sabali agon daway. Kat agbaligidan iti dakas sa panggap na. Anya? Ansong. Ela, adday singasing ko kan ka. Anya dayta? Sumurot kalangan kanya kay Jekota. Anya? Nay magijay, tanatargad ka. Ha? Itamat lang. Sumangat ka ni Jekota. Ang mga nudakas ti mapasamakan ka. No agtalinagid ka pa lang ditoy. Saan? Saan ka sumurot kan ka, Ansong? Anya? Awan ti da ka sa mapasamak kanyak dito eh. Di mo kaya ti sumurot kanya? Saan, Ansong? Lukas tangarat. Agpatuloy akon. Sumangat akon, ijay kuta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agluto akon. Sa anak unay anak katurog idirabi. Gapo ka dagiti napasamak. Sino nga ta dagiti to alalaki anakita ni Ansong? Dakas nga ta ti panggap da kanyak. Nagdanagmat ni Ansong. Isu akayat na sumuro taklaangan kan kwa na ijay kota da. Ang saan? Saan na mabalin asumuro takkan kwa na? Panagkunak. Awan ti dakas sa mapasamak kanyak dito asyenda. Anya nga ta tinabasa ni Simon iti paggiwarnak, apakaragsakan na. Simon? Anya dita pakaragsakan? Dahito yan, dito'y paggiwarnak, Anita. Siyak tilinaon ti paggiwarnak. Anya? Naisurat dito'y dagiti nagapuanak akas mayor. Dagiti naaramidak akas mayor. Kat? Maragsakan ako unay, Anita. May pakita dagiti kinasaya at ko iti ili asan Isidro. Isuapat si Claunay. Ngagnanayo na nga daak iti turay. Anya? Sabagay, mapasamak dahi Anita. Tagtultuloy mo ti panagaramid ko iti kinasaya at kadagiti tattao. Nang runa, kadagiti mamirmiraot. Isoda tinapigsamang tulong kanya. Narod, agtultuloy mo ti kinasaya at ko kampay idi kadakuada. Makita mo, Anita. Datamot laeng ti mairanon. Paos lakay. Naobserbaram ka di ti kalsada dito'y ayat tayo. Wan, engga bakay. Simentadon. Pinatgan ti mayor. Ti kalikagom dagiti tattao dito'y ayan tayo. Kay tanya ita. Kansaan la dito'y ayan tayo. Agraman ka dagiti daddo maabarbarangkay. Simentado ka no itan ti kalkalsada da. Kasta tinadamag ka. Nasayat mata. Panagkunam. Nagbalbaliw nga tan ni Senyor Simon. Jaka mau. Nagbalbaliw nga tan ah. Namahin, pasigmat apagimbagaan dagiti inararamid na. Pagimbagaan dagiti umilay. Ay, nasayat nga raw no nagbalbaliwan ni Senyor Simon. Ay, sapay la ko mata malagip na nga isubli tinagata bakit. Ha? Sapay la ko malagip na nga isublay. Tapno agsubli taniti kalapaw ta. Malagip pa'y nga ta ni Senyor da itaaba na. Sapay ko ata malagip na. At surat ni Ami kanya.
Adda ka no itinasaya at akasasaan. Anya? Nay, kasla na ulit tinapasama ka ni Victor ah. Wen, kastang agpay so igni. Hindi, nagpukaw ni Victor. Kat sinapsapol tayo. Hindi ko namuan nga daga may tinasayata ka sa saan. Sa ita, nimot amay, nagpukaw. Kalpasan na. Sinapsapol tayo manan. Hindi ko namuan nga damot itinasayata ka sa saan. Wen igni. Nasayat nga ron no kas tayo la. Ay, sa pa yung pagarop tayo hindi nga natayon. Si bibiyag ni Ami. Kahit ayan na kano itan. Basta adda ka no itinasaya at akasasaan. Awan nga ro din ti pagdanagam ila. At damot gaya may tinasayata ka sa saan. Agpay so day ka. Nakasaritag dagiti kakadua dito'y kuta, Lando. Kay kayat na kanon tiagnad dito'y. May mayat kano dito'y kuta. Tawan, ti pagbutbut nganda. Maansong. Oray ni Ami. Iti panaglabas ti bulan nakaadda na dito'y kuta. Madlaw ko medyo nakalipatan iti napasamakin ko na. Uwan mang ansong. Madlaw ko daytan. Ken makumikon dayta kadagiti daddo makakadwa. Agmulmula da kadagiti mabalin tayong apitin. Nasaya at deta nga raramitin ka. Isuda tan mababay tag kukuyog mga ansong. No pay kasta. Naske na bantayam lakam yan. Santa nga mo ti adday ti panunot na. Ang mga no agiwayat iti kabukbukudan na plano. Maawatan ka mga ansong. Napasakitan iti husto ni Ani. Iso saan ta mapapalaw. No addaman kasta plano na. Iso ang masapula bantayam lata. Sana rumbeng ngagdarasulos. At day sinasing ko kanika. Ano da ita? Tay daga nga inagaw mo iti akin abagatan apasat. Malagip mo? Mapay da jay. Pinasyar mi kada part. Nabinta si Jaya. Medyo nalamang alukara. Kaya, anya, tigat mo amang kasama. Simona. Magipatakder ta Jaya iti building. Tapay ma? Ada plano ki Jay. Ibagampay nga umunan, wanya ti planong. Adda ngamin nakasaritak at tao nga expert may papaniti tayo ti abanag. Pagbalinan tayo abalay pagliwliwaan. Anya? Narit pa namin abalay pagliwliwaan iti San Isidro San Kadi. Tapi narit pamlakat nga rod. Lukas ta nga rod. Maglukat ta iti balay pagraragsakan. Gaputa dakkel a kwarta ti mapastrak ditoy. Anya? Nalamang dayjay abanda, Simon. Adon tulakit diti customer ababak nang. Nang ro na nagiti agsapsapol iti marijuana. Anya? Di ka madanagan. Syakon ti makamo iti dayta banag. Ipamaysamlatan ti panagsirbin. Datan ti makamo iti panakaitakder ti may sa apasdak dito yambay. Pagkwartaan man daytoy. Madam. Kitaan ta anay bag no kasano. No anya ti pamayanta. Sige, madam. Nakamin ti makamo. Ang mga lay ti tao nga trabaho. Ala, sika ti makaam mo. Masapol nga iti kabiitan a panawan. Addan na ipatakder dito'y amay sa building. Iso anas kan amarugyan at dagos. Wen, madam. Planuan tayo anay bahan. Oo niya. Addan tattao at ang danam para iti maipatakder apasda. Wen, madam. Aduda. Nasaya. Kasanoitan, madam. Masapo la magatangan dagiti materyales. Awan parikot iti dayta, Bart. Itamat lang. Rumwar tayo. Kat gumatang tayo kadagiti materyales. Kumusta ti plano? Nakagatang kayo iti materyales? Natural. Ado ti kwarta ta.
Iso anal ka lang, dayta. Apay ngagsinay ka. Kasla na rin ti pampanunutam Anita. Ang mga nakibaltang. Kat siya ti madaksan. Madadalak lang ron iti imatang ti tao. Oh. Di ka agdanag. Saan to ang mapasamak dayta? Di ka sigurado. Tanya ti amo, no saan to anasaya para kadata ti pagpanagan na. Huh? Tinasaya at saan kan amakibiyang iti daytoy, Simon. Bayan na kami langan kan ni Bart. Da kamin ti makamo iti amin. Basta'y pasigurado ngawan to ti pakadadaelak iti dayta, Anita. Di ka agdanag. Awan to. Pagyaman at itikat tayo amin, kakadwa. Gapo iti panagtitimulang tayo. Nalawan tinamulaan tayo dito kuta. Adun to ti apitin tayo. Para maklaan ka na tayo rito, mga ansong. Saan tayo apisin nito? Malaksid ka na kitimula tayo. At dapat tarakan tayo ngay ayot. Saan tayo kumalaksad sa dot, kakadwa? Gapo tagpapada tayo amin na may ranot. Aggagat tayo arin. Tapno di tayo agbisin. Mang Ansong, ada ko makidawakan ka. Ano rin kami? Nabayagan adyak nakita ni Auntie Ella. Namabalin, sarong karak ko ma. Ano? Di kayak danag. Sana kagaramid iti di maipardon. Sarong karak lang ni Auntie Ella. Angin, abi. Di kayak danag kunakmanin, Mang Ansong. Agtalip kayo kumakanya. Bueno, kuyugan na kanilang do. Agyaman na. Intun malam asumalog kanin. Kat apag isunto aratiin. No makadanon kamin ija asyanda. Awan to ti makailasin kada kami. Madam, agpakada kami kinitungkan. Papanan nyo katrabiin. Ingkam sarungkaran ni Ella, madam. Amo yung maten. Korsonadak ni Ella, idi pa lang. Dayjay pa'y atang city korso na daam. Sana balin, madam. Palubusan na kami kuma. Bart, awan bibiyang kuno agayat kaman kan kwana. Basta ti makunak. Iti ka nito adyak makapagtepalan kan kwana. Talaga apal tuga. Madam. Ala, palubusan kayo. Makamu kayo. Agyaman kami, madam. Adda tuk-tuk-tuk. Asino nga taday ta umay katrabiin? Agsaganak. Addain saganak nga armas ko. Nga iso ti aramatat no bilang tagdadakas nga panggap kanyak. Asino day ta? Ni amin samad. Ilukat ko adak stiri daw. Siya kanti. Ni Ami, kadwak nilan to. Umay kayo, sobra kayo. Kumusta kayon? Narunakan ka, Ami. Ano tinapasamak ka? Auntie Ella. Kung nakilakit din no natay kan, Ami. Pagyamanak ti Diyos ta si bibiyag ka. Wan, Auntie. Si bibiyagak. Katadak itan ijikuta. Kamangak matantig grupo da. Ha? Matataw. Siya kon ti mangilukat, anti. Darumbang asika. Ha? Siya kon. Mabit lang tayo nakitaan no as yun dayta. Naimabag arabim, Ella. Ami, Lando, agawan nyo. Inkayo iti silid. Agdadabat. Anya? Inkayon, agawan nyo. Hindi rumbang makita da kayo dito eh. Oh, auntie, umay ka lang. Sige. Ella, ilukat mo tayo ritaw. Awan titakas nga ramitan mi. Oh, inak ilukat tiri daw. Anya ti masapul yo.
Umay da ka lang sa rungkaran. Awan ti da ka sa panggapnikin ka. Agsubli kayo langan inton bigan. Jak agaw awat iti sangaili iti rabii. Kaya't ka lang nga makasarsarita, Ella. Bueno, umunag kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta kan, Ella? Nabayag adi ka nakikita. Sa anak namin na nasimar sa rungkar dito asyenda. Ella, aging ka kadita kat di na ka nasursur mayatan? Anya? Maaramid ko ti kayat ko nga ramiden kan ka, no kayat ko. Ngam gaputa talaga nga gayatak kan ka. Diyak may turad, di agaramid iti madi kontra kan ka. No kadagitoy. Awan pa'y dayta iti panunot ko. Ngamin, pampanunot agdagit ipatpatag ko iti biyag. Ti panagpukaw ni Ami. Anya? Kan maysa, saan ka di nga imbagak kan kailin? Song batak laeng ti ayat mo, no masarakam ni Victor. Ngam aging ga ita, di mo pala nasarakan. Ella. Sa ita, ni manan Ami tinagpukaw. Isa pang nga asin, Bart. Sardengan nakon. Gaputa talaga nga awan ti manamnamam kanyak. Anya? Awan pa iti panunot ko dahi abanag. Gaputa agparparikuta. Mapagpukaw ni Ami. Kat jak amo no ayan na. Jak amo no natayan, wano si bibiyang pay. Anya ti pakainaigan dahi ta banag iti panagayat ko kan ka, Ella. Kinunak matan. Sardengan nakon tagparparikutak, Bart. Imagam. Anya ti may tulong ko. Si kalaang ti makasungbat iti dayta. No adda nga ta maitulong mo wenno awan. Kaya kung tirumor diti seled ko ang naglamangan ta. Kapatayag da kita at takulan. Kala nami. Awan laban tayo kadakwada. Di armas da. Awan balta kadakwada. Ita ko man ti kung dawit ang makabalisak. Ita ko man lando. Saan pa nga ita, Ami? Isa pagkalmaan tiriknan. Ilukat yung tiri daw. Ilukat ko tiri daw. Auntie. Awan dan. Pimanaw dan. Auntie. Dito'y tayong silid ngagsasarita. Iso a pinaglembang kayo dito'y silid. Gaputa sa anak asigurado. No adda pa kainaigan da iti panagpukaw mo, Ami. Tsak kaya ta makita da kayo. Auntie. Ita. Kaya't ko nga isalaysay mo tinapasamak kan ka, Ami. Kaya't ko adenggan. Kasta tinapasamak kanya, Kantela. Tagiti awanan bain. Talaga nga awan umasping iti kinadakas da. Naibaglakit din. Tanayra na lumabas kami iti disongayan na iti daydagon daway, ante. Natulungan ni. Ket insurot ni Jekuta. Dagiti pasurot ti demonyo. Ayok daw talaga. Hindi nanti, Ella. Nadatahan nanti piyag ko. Bayadan daday tingay naramid daw. Saan kayo ko mga kiwayat iti adang kontra kadakwada? Pati kayat ko. Siya ka mismo timang balas iti tao anang dadaal kanyak. Kayat ko asyak ti timang patay kan ko na. Ay, kayat ko nga iparignakan ko na ti panagibalas ko. Inutak apatayan. Babaan iti panang parigat ko kay Kuana.
Iso pa nga asiyo. Saan kayo na makibiyang? Mairaman kayo lang. Bayan nyo ada kami timang balas kadakwada. Diyos ko. Anyan gayang tinapagtang mo, Ami. Anyan. Nadadalan ti panagadan mo. Gapo ka nagitidagas at tao. Nasakit ko na itinakam ko. Ngam na mabalin. Diyak mo makayad na itapang gabi adwa. Tagibalas. Iso ano mabalin? Tumanaw kayo kuman, itikot tayo. Sana mabalin, Auntie. Ituloy yung iti panagadan yo. Anya? Iti da ito'y anapasama, Kanti. Iti panagpunam ka di, kat mayulok pa iti agatan. Saan? Gapot at ikarga lang ti panunod ko. Katawan sa bali. No, dede panagibalas ko. Ami, Lando, agan-anag kayo kumakanayon, ha? Kanayon na kamadanagan ka na kayo. Di ka ganda nagkada kami, Auntie. Nasayat ka sa sahab ni Jay Kuta. Siga tirumbang agan na, Auntie. Anyamat tanti kastoy mapaspasana. Auntie, agpakada kamin. Parbangunan. Nasaysayat no saan kami ang maaldawan. Taamangan na ada makakita kada kami. Agpakada kami, Auntie Ella. Sige, agan-anad kayo kanayon. Dagiti balakat ko kada kayo. Laglagi pa niyo kumaakan ayon. Adayo ito iti ayam sayo. Ay. Iso asan to amamuan ni Rina nga dagayam kukwa abas dagdoy. Agsupli to dayjay. Ito yan San Isidro na agindaw. Kastadi, madam. Nabutas ko ito yung lokasyon. Nalumang. Papintasan tayo na ito adiso. Ito kasta, makaay-ayo kadagiti babaknan na agbalinto akos tumar tayo. Kasamagdalan ko kay Ami. Nangro na launay ni Ami. Tinataal nitong anti kinatao na. Kaya't ko asyak amis mo timang palas kadakwada. Siya kung timang patay kadagidjay at tao. Ngam... Diyak kabaulan. Kaya't ko nga ipulong idakan ni Senyor. Ngam... Amangan no isudamot laang ti kanunungan na. Agdwa-dwa ak iti mapali na mapasamak. Iso abay bayak pa lang. Agtong palak iti kinuna ni Ami. Asa anak amang iwayat iti agtang. Kontra kadag iti awanan paing apasurot ti Tiyablo. Iti kasjay nga inaramid tatong ankan Bart. Naskan laang amado sa dando. Katbay akon da Ami. Isudan to ti makaammo kadagwada. Sino nga taday takanayon nga umawan? Disturbo. Itay pa'y dayta. Diyak lang arod sa umbatan nga mumawag tata. Salbag dayta no sino man. Pagsasawag man. Hello? Sino ka? Disturbo ka, salbag ka. Sorry, Papa. Nakadisturbuan ka na kayo. Si kadayta, iya? Siya, Papa. Sorry yan. Nadisturbo kayo ngayon. Sige, ibaba ko yung telepono. Ay, saan, iya? Pasensyakan. Kunak no sa bali. Pasensyakan, iya. Okay lang, Papa.
Kumusta kayo? Nasaya at lata, iha. Sika, kumusta ka matan? Nasaya at mas, Papa. Kailiw kayo. Da kayo kini Mama. Sana bale. Dito ikan tumatan nga agnaad, saan ka di? Wan, Papa. Sige, agur uray kami kan ka, iha. Sige, Papa. Wan ganyan. Ni Mama. Kaya't kumat ang mga titimat na. Awan dito yung mansyon ni mamam. Nasa paring mo ar. Ada ka no pag nada ka dagiti gagayem na. Sige nga rin, Papa. Agi na kayo. Umawag at tumanin din kan maminsan. Okay, sige, iha. I love you, Papa. Bye. I love you, iha. Bye. Tiada kumut lagayam. Unak no asino itayan ti umawag. Nalain ka nami. Amumunti at pana. Kabisado kon Lando. Nakasursuro ka na. Kasto ito tiwagas nga aramidak. Mapanang parigat ko itiday jay a rapist. Irakad kunto iti puontik kayo. Kalpasan na. Inutak apanaan. Manipod ulo. Aging ga iti saka na. Wanya? Wanya. Nasken arik naon na ti bunga ti kinadakas na. Tasan lang asyak ti nakabasulan na. Oray siga. Kastamatan kan ni Victor. Ani? Amok. Naisalaysay kan ni Victor ti kinadakas. Nga inaramid ta kan kuana. Insalaysay namat kan ka saan ka di. Wen. Iso nga mo amin tinapasamak kan kwa na. Awan ni Victor. Panggap namat ti agibalas. Gapo iti inaramid da iti day di apong na akulas. Kastamatan iti dandan ipapatay na. Nga iso damat lang ti aking gapuanan. Dagiti demonyo. Ani? Agsana yak iti husto nga agpana. Iti kasta. Sa anak tong agmintis. Iti tunggal ibiyat ko apana. Masapol na agdiso iti bagi. Dayjay a rapist. Agsansanay kailangan ni aming agpana, Lando. Apay, saan pa yan nabanlog? Saan pa mga ansong? Sige, bayam lata. Baliktad itang tilobong mga ansong. Anya? Saan na iti akayat nga gibalasak? Kanayon na palagi pan asana ka nung agaramid iti dakas. Asana ka pumatay. Nipagbaga na pa ang dakas na gibalas. Abay-bay ak kanulangin dagiti nagaramid kanyak iti kinadakas. Gapot adan tungod lang katukad na. Ngumita. Nalipatan ang dagiti balikas na. Isang tiagragot nga gibalas. Gaputan na riknana ti kinaayop dagiti awanan bain at tao. Kat day tati mangidurdurong ken kuha nang gibalas. Huwag mo na itang ansong. Ken Mesa, nalabasan ti aramid dagiti pasurot ni Senyor Simon. Agpapadadaanin asayro. Victor, kumusta ka mataitan? Kailiw kan amakita. Ngam santan sangag kitan. Adda akon diti kota. Idin kita nagbaligi kan iti biyag. Mabalin anaragpat mon ti arapahap mo. Saan ka amalipatan, Victor? Ani? Lando? Akabing, ang imada ka pailang gitirwar. Kaya't ko ti aginudo, Lando. Sige, kaduan ka nga ginodo. Lando? Malaglagip ko ni Victor. Kumusta nga taitan? Uy nga ron. Naman mo, nagbaligi da jeti arapap na. Sana kas kadata. Santa naragpat ti arapap ta. Gapo iti napagtong ta iti biyag. Day tatipod na.
Dayjay aripis ti pabasolak iti saan ko apa nagbanligi. Iti arapaap ko iti biyak. Dinadaol na ti arapaap ko. No niya ti marikrit nan. Kasta magkayak. Nagbiit ti panaglabas ti aldaw. Kano lang, idi na erogi ti pan nakapaitak darday ta a building. Ngamitan kat nalpasan. Finishing langan ti kasapulan. Well, madam. Pintor langan. Nagbiit analpas. Kasta ti kabilag ti kwarta, Bart. Adu ti kwartak. Iso analpas at tagos. Oray ti aglawlaw ti pasdak, madam. Nalpas maten. Agraman ti swimming pool. Nalpas maten. Numamulan kadagiti masetas itig igid. At adaman na pumintas ti aglawlaw, madam. One bite. Iso amulaan yon iti masetas ti aglawlaw. Nalpasan, Simon. Nalpasan ti project ko. Katita, panunutot no kasano asumrek ti kwarta iti dayjay a pasda. Anya. Adda ba unak nga recruit kadagiti napipintas a babae. Isoda ti arakan dagiti lalaki. Anya. Ngam syempre. Dagiti lalaki nga da kwarta na ti rumbang a makastrak. Saan mo't amay tulok a dagiti laang mannalon? Anya nga iti kwarta dagita? Delikado ti pampanunutam anita. Pakadaksak day takas mayor. Nagro na kat damo pa'y langag takemak. Saan ka amairapan? Kaputa ag talinaad a palimod ti amin. Anya. Agulimakan. Saan kan a makibiyang pay? Siya kun ti makamoy ti daytoy abanag. Sige. Ang maganag kayo. Nirumbang ama iram-ramanak iti dayta. Apay kuma amairaman ka? No agkibaltang. Ket maamuan ako kuam gayam tipasda. Natural ama iramanak. Agpapanunot ka kadi, Simon. Ibagbagak lang ti mabalin a pagdaksak, Anita. Basta siya kun ti makamo. Saan kan a makibiyang? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasta tipod no anapasama ka ni Ami igni. Si bibiyag pa'y ni Ami. Anya? Nagtakasan tinarami dakan ko, ana. Una yan. Imbagak amin kan kadaytoy. Gaputa si kalaang titalka. Kan si ka tinapudno apagayam ko ditoy. Ila? Kidawag adi mo sarsaritaan iti sabali, ha? Agtali na ed ko maapalimad ti amin. Wen, agtalek ka kanya. Ilimod ko rin tayo na mo ka. Agyaman na. Ano man yan? Magdakas na talaga. Naraming dati kasta ka ni ama eh. Wen nga ron. Tati demonyo. Talaga ang maaramid na ti anyaman akayat na. Hindi naman na nasyam ka ni ama eh. Ti demonyo. Awan asin na igni. Nagpintasan tinaramid apasda, bay? Magusto ak laonay. Nagpintas ti aglawlaw. Agraman ti swimming pool. Doang akad saran day tapasdak, madam. Itakin nga to akad saran. Panay seled. Seled apag kwartaan nyo, madam. Seled nga yan to dagiti babae nga arakan. Dagiti big time alalaki. Iso ati kayat ko, dagitin to napipintas a babae ti rekrutan nyo. Nga agpaay to kadagiti customer. Wan, madam. Amok day ta. Di kaya danag. Siya kun ti makamo iti day ta banag. Si
Sige, Mr. Chong. Juan, di kagdanag. Sabten na katimay sa taok. Sige. Bye. Bye ta. Sabten ta ni Mr. Chong. Kaya't na makita ti impatakder ko apasdag. Wan, madam. Nalaing na itsay agayop ko. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Madam. Ala, inkay sa gana ti kotse. Tasabten ta ni Mr. Chong. Wan, madam. Lando, nabayag tayong dito kota. Ngamawan pa'y laang naaramidan tayo. Ani? Panawan siguro. Tap narugyan tayo ti agibalas. Masapo lang maplano amin dito amin. Maplano? Iti kabayag tayo dito kota. Di pala na plano ti amin. Agsaysayang kayo kadilatan iti tiyempo. Sana kasta amin. Anya ti baal mo ti armado ta tao. Paano ti igam tayo? Idinto ta bala ka na kwa na. Di kagdanag. Dumtang tulad ta tiyempo. Makabawas kang tumatlaan. Orayat day ta at tiyempo. Oh, nagpintas na ito lokal, Anita. Magustwak, mayat. Talaga mayat, Mr. Chong. Adulakit diti maayayo nga umay ditoy. Well, Anita. Ano maawis ko big time umay dito'y agpalapas oras. Saan laaday ta, Mr. Chong? Wan, mawarak. Dakal to kwalta sumlak. Isuanas kan nga agsirip ka. Iti kasta, dakal mata kwarta, ti maipulsa mo. Wan, mawatak, Anita. Sige, agkinawatan ta. Naskan nga kinawatan ta, Mr. Chong. Sabagay, kanayon mat agkinawatan ta, Anita. Mas kapulaan. Dakala kwarta ti mapastrak mo. No adumat dagiti maawis mo nga umay agpalabas to. Iti oras. Iti daytoy apasdag ko. Saan analakat ya gibales, Ani? Isungaguray tayo iti umno at tiyempo. Amo ka matagtagan kan nga gururay. Ngayon, saan mo't narod ang mabalin nga darasudos tayo? Ado ita ti gwardya iti mansyon. Di armas da amin. Maawatak mga ansong. Agya manan. Agurnong tayo pa iti armas. Dua pa'y lang ti paltog nga iduldulin tayo dito'y kuta. Kurang tayo pa iti bala. Isuanas kan amanayonan tayo. Wan, mga ansong. Nasken namang palimit tayo iti pamuspusan. Tapno madaan tayo iti armas. Mangrugin ti negosyo, Simon. Adan nakalap da bike a babae. Anya? Oray sika, Simon. Mabalin mo mati mapanagliw-liwa ijay. Nagpintas ijay. Anya? Ikanak tomat, iti babae ti silid ko. Anya? Apay, kayat mo? Salbag ka. Nuan niya la di tanti mapampan. Okay lang, Simon. Agpalpaliwa ka lagi, jay. Ngam! Puwera babae. Jack itulok. Nusluretan. Awan ti pagturungan da ito asaritaan ta. Di mo kaya kapag saritaan ta da ito'y apagkwarta? Saanan. Sabalin ti pagturungan na. Ala, adakan ka. Basta saan nakapakibiyangan. Bayan naklat ta iti kayat ko ngaramidon. Mamadamang ansong kan Lando. Kaya't ko ti sumurot kadakwada. Ngam saan ka no amabalin. Amangan no mairaman ak bilang taadadakas ang mapasama. Maawatak magkitida. May sa itan ti ayan ti panunat ko.
Ibalis ko ti inaramid da kanit tatang ko. Amok nga iso damat lang tinang patay kanikwana. Dagiti dagas at tao diti lugar ni. Awan sabali. Ngan di dagiti pasurot da Senyor Simon. Kan kastamat kan ti inaramid da kanyak. Dinadaol da ti biyag ko. Ti arapap ko. Sa amasapol nga agibalisak. Lando, lagi di kwarta. Agsusugal da. Mga Ansong, dyan mesa. Nagturong iti da dya banda. Mapansama to mismo. Mekan, aramatang takin ko na tigam ko atubo. Lando, agawan ta. Alaan ta aming ngaramas na. Nakadayitan, Lando. Saan daw ka na masurutan dito eh? Itekan nito anat lauda tinaramit ta. Mga Ansong, Sumartong tapay biit. Dito na banda ti pagnanta. Sumalpot na ito itidalan tayo wagturong ijay kuta. Awan na muyo. Apaya di yun nakita tinapasama kiti may sakadwayo. Boss, agsusugal da ka nung amin itirabi. Saan ba kayo? Ang takadig ko lang dyan nagsusungaw. Anya ti kaya tiyo? Agawat kayo ti sweldo yo at di yung matararamid ti pagrebangan nyo. Awan pa inyo. Salbag kayo ka no. Ha? Oh, apay yan nagulim kayo. Sumungbat kayo. Ay, sumungbat kayo. Boss, kasano itan ti bangkay? Ah, manal kayo akin. Manal kayo. Sumbatan nyo dito eh, kini senyor. Diablo da kita ang gwardya. Simon, ikatam amin ida. Awan ang muda. Anya? Isupaya susweldoan. Adi da matararamid ti pagrebagad da. Ha? Agasang matag susungal da gayam. Imbes nga gwardya da. Sino nga tadagiti ng patay iti may sa gwardya tayo? Amang ano isto da matlaan. Anya ti kaya't masawa na nita? Syempre, nagsusugal da. At danaapak, kat siguro, di da nakikinawatan. Isuaday ta, agpipin na kaitan. Anya? Ikatamamin ida. Awan sirbida. Sukatamida. Salbag da kita at tao. Mangipaay dala iti problema. Kasanuitan, senyor. Itulod yo iti pamilya ng tibangkay. Ikan no iti kwarta. Tapno awanan parikot. Wan, senyor. Takwatan nyo no sino tinagaramid iti da ito Bart. May sa tisawan dagiti amin ang gwardya itirabi, senyor. Saan da nga mo? Awan ka no tinakakita iti napasamak. Anya? Kasanuitan, senyor. Sana na dahi tate panunutan. Asikasuan nyo pa ilang tibangkay. Nasken, asana na iwaras da ito napasamak. Kasarita manaimbag ti pamilya tinatay. Kan kastamatan dagiti gwardya. Ito lang tinaalatalan do. Ay sa apal to. Bala. Agraman kwarta na dya gwardya. uwan Mga Ansong. Dakkel mo't bas ito inaalata kwarta na. Nangabak sakit diti sugal. Mga Ansong, natay na taday dyan amin nalumit itubo. Diyak mo. Yun na tay. Awan bibiyang ka. Nasaya at magtapno, parikot na Senyor Simon. Iraman tayo nagurahan dagiti gwardyana. Gaputa kayat da, kag paaramat iti dayja bukis. Mga Ansong, Agpalapas tamanan iti sumagmamanaw a bulan lando. Kalpasan na, agsublitan to manan. Nasken a makaagaw tamanan iti paltog, ken bala. Dakadwa, dakadwa mismo tinagkulakanyak. Akay kayat siya ti agnaag dito'y kuta. No para kanya, kay kayat kun kagnaw dito. Nang rona kat agmay-may sa ako ni tiday ko'y abiyag. Wen, agpapada tayo. Akay kayat nan ti agnaag dito'y kuta.
Gapot awan, ti pagbutbutngan tayo dito eh. Ngam kaya't kumanan ngay palagip ka na kayo. At ikalaban tayo. Wano kabusor tayo. Kat dagita agasawa Senyor Simon. Kan Doña Anita. Nabilag daw na isuagi tayo ida kabalan alabanan. Iti pamilya ka lang, iti mabaling tayo pagaramitan iti dakas. Kastamatan, dagiti pasurok na. Iti agiraman, kadag iti trabahador ka, iti asunda. Yan mo iti ransyuda. Nita, agsanay ka nalata, iti panakilaban. Nga uray iti mano-mano. Dakal ti may tulong na ita. Kan kastamatan, iti panagpana. Rumbang nga amin tayo. Nalaing nga puwana. Gapot na dakal matlaan ti may tulong na ita kada tayo. Awan ti agiwayat iti kabukbukudan na plano. Nalawat! Yaglabsing iti na ita. Madusa. Madusa? Wen, Madusa. Mapatawan iti dusa. Iso na saysayat langan nagtungpal kayo. Gapot na pagsayatan ni matlaing. Anya adusa ti maipataw iti aglabsing. Dipindem to. Noan niya ti mapagnunumuan ti amin adusa na. Laglagipan mo kuma. Ano aglabsing kayo? Ket nang iwayat kayo ti kabukbukudan nyo a plano. Da kayo matlaing ti madaksan. Unusan. Iso, ti pakaisagmakan nyo. Nawatan eh. Nasayat ka kadwa. Agkikinawatan kung agsisingnakit tayo kuma. Para iti pagsayatan tayo amin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agdwa-dwa pa'y laang ni Mang Ansong kanyak lang do. Iso akas dati kunana itay. Kan kunana amadosa taglabsing. Saan lang sila kitang magpagana tikas si Ami? Amin tayo. Lando. Isaw na say-sayan at magtumpal tayo. Kasahan tayo ngayon madipiputang. At namang iwayat iti kabukbukudan tayo mga tanay. Madi ka rin. At datay din. Tap na pitimpulot para tinanay sa amin. Lando. Kumusta kan, amigo? Talaga mo ta? May saka na mayor. Well, amigo. Nakatugawak dito ay ka pwede suporta. Kumusta ka, amigo? Nasaya at man. Di ka masarong karan ni Diamansyon niyo. Isuad dito'y laangan opisinam timayak. Agyaman na kiti sa sarungkar mo, amigo. Amo, amigo. Mabasbasa kiti pagiwarnak dagiti nagapuanam kas mayor. Iti daytoy nga ili tayo. Kat pa-check nga ado ti maragsakan para iti dayta. Usapay ko ba, amigo? Timakonak, itultuloy mo tinasayat nga ramid mo kas mayor. Iti kasta, agtultuloy mo iti panagtakam mo kas mayor. Tikagda nag-amigo. Agbali na ka na sayat kada kiti amin na amigo. Kamutan mo. Supapakan dan Dapay lakuha, tagnanayon ti kinasaya at nidon Simon Alban, nga agserbi iti ubili. Wano iti ili ti San Isidro Rodrigo. Kastamat ti kunana, Carlota. Sa bagay, makitak dagiti naaramitan na. Agtultuloy ti panakarikap dagiti balay pagliwliwaan ijay kabisera. Kastamatan iti sukalan. Ad-adda apimintas ti San Isidro. Dagiti kalsada kan iti aglawlaw ti kabisera. Saan laday ta? Ado ti matultulungan na ataw. Bilibak kan ko na Rodrigo. Talaga anapudno nga agserbi. Apay, nagsangsangit ka. Apay, di mo kaya ti kwarta? Di ka ganag, babae. At damaitad, aparakan ka. Iswasan ka nagsangit, ha?
Agda dagiti nagata nga kawas aparakan ka. Usaram to, inton adda umay a customer mo. Nagsangit ka ita. Ngaminto na kangay. Naragsakan to matlang, babae. Gapot agragsak ka lang arudan. Adam to pa'y kwartam. Saan ka na makarwar dito, babae? Saan ka na makalibas? Gapot ado ti gwardya dito. Kan ti aramidam. Agyan kalatan iti dayto asened. Ket aguray ka iti customer mo. Kada ko sana nagkakaskas trek. Mabalin ka niya siya kung tikaw na customer na. Ano niya? Alam na, boss. Saan na mabalin? Amangan, numatali mo daw, numakita na ka. Na! Ni Boss Mike. Di mo pakibiyangan dagiti babae tungan. Tasaan aparaken ka dagita. No di kat para kadagiti customer. Slajak amaw. Nagapo kayo dahiti may sasilit. Amok ka. Amok tinaramid mo dyan, boss. Langgong ka talaga. 5 minutos ko lang dyan. Ay na, nagbitan. Abay, anya ti mo may naramid ko dyan. Babae, boss. Nagbabae. Sumarnangkan. Ha? Palagipan ka, tungan. Di ka agararamid. Iti saan ko ang magustuhan. Diya kayat, apakibiyangan dagiti babay. Mawatam. Rawan, boss. At damano a babae a narekrutyo, Bart. 5 pa lang, madam. Nagbasitan. Kurang. Anayam ida sa nga polo. O, madam. Madama pa lang ang sapsapol tay imbon ko. Nalaing dayay. Nalaing nga mga lokoy, madam. Nasayaan. Ket pasig pay ang napipintas ti mga lokoy na. Ken ubbing pay, madam. Ubbing ko na. Tasaan damat, ababakat. Kumusta matan dagiti mo na babae? Nagsasangit na, madam. Hindi da ka na namnaman nakasadyagayam ti trabaho da. Bayan nyo lagta ida. Kandi kay agliway. Taamangan na makalibas da. Saan damat kit di basta makalibas, madam? Gapatad damat gwaradya iti unag, ken itirwar. Kastamat tan, nga dagwaradya iti gate. Kumusta gayam ko, inyit ko, Anita? Kuna ni Bart, saan pa analpas ti oras na? Talaga mo dahil dyan gayam ko. Bilibak, pinili na pa kapintasan. Bayam lang. Tagbayad mo titi husto. Kwalta manen, Anita. Kwalta! Ala, nulakit di ta nagagat ka nga agawis. Iti agbalin na customer tayo dito'y. At damat maibulsam a kwarta. Ado ama mo. Awisak amin ida ditoy. Nasayaat, Mr. Chong. Sikat ti agsayaat, nukasta ti aramidaw. Ay, babae. Nagsagana ka. Anda umay dito si Redwinton madamdama. Hindi ko ka. Istimarang tibagin. Ha? Hindi ka agsangit. Sana bale, tandaan tomat kwartam. Saan ka di ako namin andan tomat parakan ka? Kaya taktakal timawat mo. No, ado timay ayaw kan ka customer. Ala, saan ka mga agsangit na kasta? Urno sa munday tabagim. Tayo madamdama. Ada sombrat, ako customer mo. Nagsasaro no ti customer tayo, Bart. Wen, madam. Madam, panakunat. Kat nasayasayat, no adda ipatugaw tayo ditoy, ang mga sikaso itinaytoy. Anya? May mayat matlayan, madam. Tasan mi matakanayon na masikaso. Kapatad damat pag natayo no daduma. Nang runa pa, jay plantasyon.
Sige, mangsapol ka iti katalak ditoy. Nang rona iti kwarta. No kaya to, madam. Mapan ko ala ni Ella. Ni Ella? Wen, madam. Dahil sulangan ti agbali na kasir iti na ito ang pasdag. Iso ti pagbayadan ti amin na sumra ka customer. Ken mga tayo maten kadag iti arak nga ilako na kadag iti customer. Kaslamayat ta singasing mo. No kaya to, madam. Mapan konsokonen ni Ella. Ano basta? Sumalog kayo manin, mga ansong? Wen, ami. Sikapay lang ti makamo dito kuta. Wan, mga ansong. Inka magpaliwi di manson. Nasken nga damanin maagaw ming armas. Kang runani ti paltog ken balak. Mga ansong. Inton malam. Sumalog kaming kinilando. Da kayo ang gwardya. Sayatin nyo ti trabaho nyo. Dak kayatin na maulit pa iti kasi tinapasamak ini. Awan, madam. Paramidin nyo ti pagrebangan nyo ti mansyon. Gapot as sweldoan kayo mat iti husto. Ado ti agtatakaw. Kat amok akayat da atakawan manen ti mansyon. Iso, ngagbantay kayo ana imbag. Nang rona, kat inaldaw ti kaawan ni kan ni Simon di ti mansyon. Namnama ka na saya at ti trabaho yo. Kasano, madam? Rumar na yun. Nakasaganan ti kotse. One bite, mapantan. Nasken asabten tatay may sa agayem ko. Magagaran launay amakapan iji balay pagliw-liwa. Kasano, Bart? Mapan munto sukunin ni Ella. Wen, madam. Angam kasanon di asyenda. Kat iso matitaltalkan ni senyor. Basta in kasukunan. Siya kunti makaam mo iti asyenda. Sige, madam. Kat panag ko na. Nasaysaya at no ipupok mo matan iti may sasilid. Iti kasta. Agpaay kadag iti customer. Madam. Apay. Kay lalaam launay ni Ella. Kwa, madam. Ngam ala. Addakan ka rin. Naku na mapagbali ng makasyar. O sige, addakan ka. Ngam no ipaaymon ka nagiti customer. Nasaysaya apay. Madam. Asidagtan iti pangsukunan tayo iti gayot ko. Sigurado, magustuhan na lakit di iti pasdak. Wan, madam. Magustuhan na lakit di iti paraiso. Anya ti ko na, paraiso? Wan, madam. Paraiso. Kaslamayat da itanagan ti pasdak. Paraiso. Wan, may mayat nga mitisikod. Pasdak kun kunaklaan nga may mayat no paraiso. Panganso, sarong karapay danana, oray pagbitak laan. Sige, addakan ka. Ngayon mabit ka lang, ha? Uy, manang. Agdiretso ako ni tikalapaw ko. Urayin kay Giant. Di ka kumagbaybayab. Uy, manang. Nalawag pa eh. Iso nawaya ka pa lang amang sarong karkadananan mo. Ngayon naskin nga subli ka dagos. Tapno makaplano ta na imbag. Sige, manang Anso. Sumina ako ni Pinay adalan. Sige, agalanad ka, Lando. Diyak makita ni Ella dito yung kataltalunan. Sabi na nga tatayin na. Hoy! Umasidag ka dito, si kalalaki! Apa, sir? Ayan ni Ella. Diyan ka mo, sir. Sampay mga maditi kataltalunan. Ang mga nota dyan, pag nanaydan na. Ang kasi tayo dyan, pag nanaydan na, sir. Inak man, iti pag nanagdanda. Sigurado nga may maysa ni Ella jay. Gaputawanan ni Ami akadwana. Si Riba, tapno sumurot kanyak ije paraiso. Aging gaita, di naklata kayak ni Ella.
Iso na saya atlangan, ngagyan ije paraiso. Tapno maramid kunto, ti kay kayat ko kan kuana. Tangay awan metlang ti mauray ko panagayat kan kuana. Ha! Nabayaga tiyempo nagur umayak. Ngayatan nak ni Ella. Ngam aging gaita. Awan ti mauray ko. Nasken ama lokoy ko. Tapno sumurot kanya. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. Anya ti kunang Bart? Agtrabaho iti may sa apasda. Wan, Ella. Kasapulan ni ti may sa matalag akasir. Anya? Sana mabalin. Adang trabaho diti asyenda. Saan ka nagtrabaho dito eh? Anya? Nih, apa niya kasta? Kan may sa awan ti kasta nga imbagbaga kanyak ni senyor. Di ka danag. Gaputan ni senyor tinang bilin kanyak tapno sukunin ka. Anya? Agsagana kan Ella. Tamapantan. Aglogan tayo ti kotse. Ni senyor tinagkuna sukunin ka. Isong awanan ti mabalinam. Kasanon to'y asyenda? Saan mo na pagparikutan dayta? Basta sumurot kan kanya. Ta iso, ti bilin ni senyor. Nalakalang ti trabaho mi ti dayjapas da, Ella. Sika ti agbalin atalkan mi ijay, may papan iti kwarta. Anya? Sika ti agbalin akasir. Anya nga minday ta at trabaho. Wano pasda. Kunaantan ang may sa hotel. Anya? Ala, saan ka na damag at damag? Mamamtumot la amin no addakan to ni Jai. Dito'y ti pagtugawan, Ella. Agawat kay ti kwartang ibayad ti tunggal customer. Anya? Dito'y kanagnad. Kat saan ka na mabalin nga agsubli ije asyenda? Kayat ko ije asyenda ngam dito eh. Diyak kayat dito Bart. Uros lalaki ti makita nga da dito eh. Awan makita ka kadwa ka babae. Di ka danag. Saan da ka nga anuan dito eh? Nabilin amin da kita agwardya. Kan, apay day ta lalaki. Nakatakder matlatan iti asidagta. Asino ti gwardyaan na? Sika. Anya? Siya! Apay ang gwardyaan na? Di kan agdamag pay. Bart, anya akla si apasdak daytoy. Saan analawag kanyak ti amin? Ibagak man lang ang tipod na. Daytoy apasdak, kat balay pagliw-liwaan. Anya? Balay pagliw-liwaan? Wan. Ato a babae ti adda dita akin nga to akadsaran. Sasagaysada iti sined. Kat isuda ti arakan dagiti babaknang alang laki. Anya? Kat daytoy apasdak, maawagan iti paraiso. Anya? Diyak kayat dito'y Bart. Isubli na kidya asyenda. Saan ka nagkatkad? Dito yan ti pagtrabahwam. Saanan nga ijay asyenda? Diyak kayat dito'y. Saan ka nagreklamo? No di mo kayat nga ipupukamat iti may sa asiled. Kalpasan na, pag umaanda ka dagiti customer. Anya? Isong agtulog ka lang dito'y, Ella. Agtugaw ka iti day tatugawan, kat agawat ka iti kwarta. Nasken nga ilistam ti amin na masingiram. Ilistam metan dita, no anya numero asined, tinaggapuan na. Anya? Kasday lang ti trabaho. Nalawag? Nalawag, Ella? Sige.
Aramidak ti kayat mo. Nasaya at launay. Tunggal si Kigam at nagwardya. Iso adi ka agaramid iti saan na may parbang. Tanong labsing ka. Dusang ka. Rabin, ngam saan pa'y analpas ti trabaho. Adda ka nung pa'y talong urayan ni Aromar. Talaga adda kas da ito yan Sigun iti may sa agkwartya ang nakasarsaritak itay. Kukwa ka nun nito niya Anita da ito'y apasdak. Talaga adda kas da iti abakat. Kaasimat dagiti babae a pagpalpalabasan dagiti lalaki nga umay dito Donya Anita, awan kaasping ti kinadakas mo. Nasaya at launay bay. Di mo'y panubos nga agsubli di asyenda. Nasaysaya at nga ijay paraiso ti ayan daychay nga Ella. Wan, madam. Ando ti gwardya. Iso asa na makalibas. Nasaya at ti kayat ko bay. Ipupok mo matan ni ti may sasilin. Tapagpalabasan dagiti customer. Madanon to dayta, madam. Sige, sikan ti makamo kan kuana. Awanan bibiyang ko pa'y no anyaman ti aramidam kan kuana. Manipod ita. Siyakon ti bigbigan niyo amang idaulo ka na kayo dito asyenda. Awadan nila ang sipod tapi manawon. Manawon? Silat lang dito, senyora. Saan niyo sa pulan gapo tapi manawon? Manipod ita. Siyakon titong palan niyo iti daytoy nga asyenda. Ato ka kasi ka ditong parang ni senyora. Kaputan na kayo ti ating bubay asyenda. Nasaya at mo yun ita. Nui di ni Ella ti mangimatmaton dito asyenda. Kat ano kada kayo ti buntog? Saan itan? Gapotati kayat ko. Alis to amin na trabaho. Asino man ang matiliwak a buntog nga gunggunay. May kat. Adda ka di agreklamo? Oh, apay ngawan ti agsaw kada kayo. Ibagayon no at di agreklamo. Tay tamot laang. May kat no asino man day tang agreklamo. Awanan ni Elijah Sienta. Napanan na. Jakam mo. Kasanong amom nga awan ijay asyenda. Isuti ko natin may sa trabahador ijay. Pimanaw ka nun. Imposible. Di ka mamati? No saan ka mamati? Mapan ka ijay asyenda. Iti anyaga po apimanaw. Ang mga no nakiasaman. Aniya. Nabayakan nga amok nga ampang dayjay nga Ella. Isuasan ako na mas daw no apay apimanaw ni asyenda kat nakiasawan. Mukasaman bilang. Apaya din nagpakada kanya. Di tam makita abastos dayjay nga Ella. Saan na mabalin? Iso titatal ka kay asyenda. Iso asada mabalin apumanaw. Agsidawak matkarin ka Simon. Talaga akailalaam dayjay nga Ella. Kunakmat nga iso lang ti pagtalkak kay asyenda. Awan nga rutan tanaki asawa. Iso amanipo dita. Siya konti mangimaton ni ti asyenda. Aniya? Sika? Apay, awan pa nagtalak mo kanya? Di naktalkan? Idin to tatalkam launay dayjay nga Ella at di mo magkap-kapin ano? Jakpat dyan abasta pumanaw latan. O dalakit ni Jak amo anapasamak. Tanya ko ma, aber? Ala? Ibagam kanyak no anya pantay ka? Ilimad mo kan ni Simon ti kaadda ni Elijah Paraiso. Inlibak ko ti kaadda na ijay. Wan, madam. Girumbang amamwan na.
Siya ti madaksan no bilang. Gapo ta pagtaltalkan na launay day jay ababay. Lumaipapan ni asyenda. Iso adi na kaya ta pumanaw ni Ella. Kasano nga ro dita ni asyenda, madam? Siya ti makamo. Ipamaysam ti trabaho mi di pasda. Kan kastamatan iji plantasyon. Wen, madam. Asikasbuk pa ilang ti asyenda. Ipalubos ka din ni senyor ngay matunan nyo ti asyenda? Awan mabalin na. Madam. Kagurak launay day jay nga Ella. Gapo tay sukit diti at adatal kan ni Simon. Ngamiti siya nga asawa na. Insulto day ta kanyak, Bart. Madam. Kat itataadan ni Ella iji pasdak. Awanan ti pagtalkad na. No dilaan siya. Bart, di kay lamaasyan ka dagiti impupok yu ababay. Nakamam iti dayta. Nakasarsaritak dagiti gwardya ditoy. Sabagay, uray nakasarsarita mida. Kat imbagada ti agpaysukan ka. Awan matlang ti maramidam. Apay ka di anas kan nga garamat kayo iti tattao. Tapno maadaan kayo iti kwarta. Nagado ang mabalin nyo apag kwartaan asaan nga illegal. Aniya? Illegal dahito yung nga aramidan nyo. Nagkalap kayo kadagiti babae nga iso ti pagbalinan nyo apag ragsakan dagiti lalaki a kustomeryo ditoy. Apay ka di anagado nga mom. Ang trabaho ka lang ta. Saan ano anya laditan ti magbagam? Bart, talaga ka di anangisitan ti kararwayo? Kat agpad adipan kalatan ka ni Senyora Anita? Anya? Isulatan ti tungtung palam. Apay, Bart, natal na ka di ti puso kan riknam kadagiti aramidan nyo akinadakas. Sumardan kan, Ella. Iso day tatijak kayat kan ka, Bart. No kumata na singpat kan maka-Diyos ka. Idi pa'y lako mga adanam-namam kanyak. Ngam gaputa pasurot na katijablo. Talaga adti ka kaya. Aniya? Aginggat ka ano apaadipan ka iti jablo, Bart. Sumardan kan. Agbalbaliw kayon. Itatana sa papay. Tanukas tayo latan apaadipan iti jablo. Mainayon kayon tukan kwa na iti mang liwang-liwang nga abot. Kat di kayton makaaon pay. Anya nga abot dayta sasawam. Mapuuran to ti kararuwayo ija impyerno. Mabalin ka ditong an? Di naksurut-surutan? Surutan ka. Siya nga ron ti gwardyam ida. Mapanak iti CR. Apay, surutan nak ka di aging ga iti CR. Ewan ila. Surutan ka aging ga iti unag. Anya? Apay, di mo kayat. No kayat mo, agpupuktan iti sihar. Nita. Hoy, tungan sardangan nak. Ha? Padasam ti sumurot kanyak aging ga iti unag ti CR, ta ipulong ka ni Bart. Hoy! Apay, da kayon aya. Anya aga kami asasawang. No, da kayo No, ag-sweetheart kayon. Sardangan nak. Ala, panawan nak ditoy. Ala, umunag ka dita sihar. Saan ka surutan? Ang no kayat mo. Kat duwatan nga umunag. Yeah. Padasam ti sumurot ta ipulong ka iti padam asa iro abus mo. Medyo dakkel na ito apasdak. Napintas apasdak. Iti unag kan iti ruarna. Kan madlaw apasig ababak ng ti umay ditoy. Di ko tseda amin. Umay ka, sir. Ang tapay bakan niya, sinend. Surutan ka. Sige. Daychay. Andamanan itulog ni Bart iti may sa asilid. Anyan. Anyan daytoy pagsapulanda. Nagado ang mabalinda apag kwartaan. Ngam daytoy pa. Hoy, si Kaanakan! Di man ka ba nagtrabaho? Ikatan ka! Ay, saan ka di, senyora? Kasyanda. Ikatan ka! Awan serbin!
Amin dagiti saan ang makabaol nga trabaho. Ikatakon, agraman dagiti sadot at trabahador. Di kagdanag iti asyenda, Simon. Siya konti makam mo. Ita anaduktalak nga dagayam anomalya dayjay nga ela. Aniya. Wan, gam sa bagay. Siya kitan ti mangidaulo iti tao iti asyenda. Isungawanan ti anomalya. Ipasiguradong laang Anita. Gapo, ta iti ka nito amalugi. Wano mabangkrap. Sikat yag sumbat. Anya. Saya atem ti trabahom iti asyenda. Gapo ta uray asawa ka. Nujak kayat ti aramid mo di asyenda. Dosaan ka. Ipapas ko itakan ni Ela kipungtot ko. Ad-ad-dakit din anasaysaya at iaramid na iti matang ni Simon. Ngam iti siyak nga asawa da. Saan ang mabalin? Katap na agbaaw ti pungtot ko. Tong patong baot na dyan nga Ela. Nasaya at matadakan dito'y babae. Madam, Ala, umasidag ka dito'y ayan ko, babae. ha? Nangag mo ti kinuna. Umasidag ka dito'y ayan ko. Madam, Ita, daytoy ti may bagay kan ka. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.